brzo. Nije. Bravo. To je ružmarin. A sad kad smo pokazali... Bravo. Znači, ovo je lovor. Evo, uzmi si jedan listić, tako da lijepo pomirišaš ga, da naučiš šta je. Možeš dati svoj učenici pored. Evo ga, lijepo svi. Da prepoznate kako lovor miriše. Evo ga, lovor ja jako volim koristiti. Jako fino se slaže sa tako gulaš. Kako znaju? A ja ga volim stavljati sa bijelom čokoladom. Još bolje. Evo. A da li prepoznate još neki začin ovdje? Da. Znate šta je ovo? Bravo. Isto smoku, evo isto podijelite. Da možete malo pomiriti. Šaljite dalje. Ko pomiriši list od smokvenika, šalje dalje. List smoku je sad pri kraju, sad još malo stigla nam je jesen, tako da će pasti. Smokva nije zimzala na stavno. Da vas podsjeća, da vas smokva podsjeća na nešto? Na banane. Na bananu, dobro? A po mirisu? Miris lista smokve, da vas podsjeća na nešto? Na smokvu. Dobro, na smokvu? Na smokvu? Da pomirišem ja malo. Smokvu koja je Malo ga stisnite, škova će pomirisati. Što Majna? Mene podsjeća na kokos. Malo miris kokosa. 105. Ako želite raditi sirup od lovora, možete zamijeniti sa 10 listova lovora. Ili lovor 10 listova. Ili ako radite sirup od lista smokve, možete i to. Šta mislite koliko bi stavili listova smokve? 2. Pola, 1. A zašto toliko? A zašto bi stavili manje lista smokve nego lista lovora? Zato je list veći. Bravo. Veći je intenzivniji, tako da stavit ćemo liste smokve. 3 lista. I znate kad naberete list smokve, šta iz lista ispod? Ja znam. Jako je lijepi. Jako je lijepi. Tako je. Znate da su neki ljudi su lagano alergični na to mlijeko. I ako pojedu sirovo to mlijeko, počne ih srbiti usta i počne im, malo im se upada oko zubi, desni jezik ih zna srbiti. Znači ne smijete to servirati svojim gostima. Morate paziti da ih ne srbe usta. To ćete napraviti tako da ovaj list od smokve stavite u pećnicu na 150 stupnjeva, par minuta, i onda sve to što smeta ljudima se neutralizira. Više nema, neće ih srbiti. I onda tek kad tako osušite taj list, kad ga malo spečete u pećnici, onda ga možete koristiti sirovo. Inače, može se nekom gostu dogoditi da mu smeta. Mi ćemo danas raditi sirup od ružmarina, znači šta smo rekli, 5 grančica ružmarina. Idemo redom. 1, 2, 3, 4, 5. Evo, to je dovoljno. Lijepo ćemo to ubaciti uz dijelu. Vagu sad nemamo ovdje, ali dosta dobro znam procijeniti koliko je 100 grama šećera, 100 grama vode. Tako da ulićemo
imamo vrelu vodu i ulit ćemo unutra 100 grama vode. I sad ćemo lagano miješati da nam se otopi ovaj šećer. Vidite kako je šećer unutra. Doći će da svako. I vidite kako lagano dobiva boju od ružmarina. Gorak limun. Gorka je kora od limuna. Sok je unutra kisel, ali gorka bude korica. Ako ideš ribat koricu limuna, onda moraš samo žuto ribati. Dobro. Da. Možete pocijeliti ovako sok od limuna. Kad stavljate sok od limuna, onda možete čak i malo više sirupa staviti, jer će onda biti puno kiseline od limuna. Stavite limuna malo ili limete, limeta isto jako fino. Tako je. I onda, bilo bi super da imate mineralnu vodu, ne onu gaziranu. I lijepo stavite gaziranu vodu. A ovo je sad obično, pa ćemo malo s obično raditi. I stavite ovako lijepu slamčicu. Lijepu slamčicu, ako je predugačka možete prerezati. Staviti ovako. Lijepo, ljepše. I stavimo limuna. Stavit ćemo ovako... Dekoracija. Vidi neko pije koktel. Limunčić. Stavit ćemo... Stavit ćemo ovako grančicu ružmarina isto. I ako želite... Možete staviti ovako malo limete. I ovako složite mami i tati doma. Ja ću to kad napravim kad dođem doma. Evo, lijepo koktelče. Ja isto. Kad budu večer uradili, ono im lijepo, znači mineralna voda, malo sirupa, malo soka. Ja ću već moram vodom. I leda. Ja moram pit. Ja isto. Činčila! Činčila. Činčila! Bravo.
Sve bolje.